Değerli Bilenmenen izleyicileri, hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir şeyin haberini vereceğim. Bu kardeşiniz Kırgızistan'da özel bir kanalda haberlere çıktı ve bu haber gerçekten beni gururlandırdı. Sizleri de gururlandıracağına eminim. Lafı fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Tabii ki video içeri Kırgızca olduğu için sizlere özel Türkçe altyazılı şekilde hazırladım. İsterseniz şimdi videoyu izleyelim efendim. Митяхан Билен 22 жашта, улуту түрк. Учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде 4-курста окуйт. Досу Фуркан экөө кыргыз тилинде мыкты сүйлөшөт. Ал Тургай 4 жыл ичинде Кыргызстан тууралуу бардык маалыматты үйрөнүүгө жетишкен. Gelgenime 4 yıl olup kaldı. Келгениме 4 жыл болуп калды. Кыргызстанда болгондуктан бул жактагы майрамдарды белгилеп калганбыз. Кээ бир майрам каада салттарыбыз окшош эле. Ошондуктан достор менен чогуу өзүбүздүн кафелерде чай ичип, майрамдап коебуз. Bizim çaylardan içip özümüzün mayramdayız. Митяхан учурда атайын түрк улутундагыларга кыргыз тилин үйрөтүү үчүн сайт иштеп чыккан. Ал жерде грамматикасынан баштап бардыгын үйрөнсө болот. Бул бир эле учурда кыргыз тилин үйрөнүү эмес, кыргыздын тарыхын, каада салтын үйрөнүп, кино жана музыкалар менен таанышууга да чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Kırgızistan'da Kırgızçanı öğreniş için bulaklarda karasak internette eç nerse çok bolçu. Биз Кыргызстанда кыргызча үйрөнүш үчүн интернет булактарын карасак эч нерсе жок эле. Анан ойлонуп отуруп, бизден кийин келген балдар да кыйналбасын деп сайт ачтым. Бул жумушумду кыргыз мугалимдер колдошуп, алардын жардамы менен аштык. Türk tuğanlarıma Kırgızçanı öğretiş için Азыркы учурда бул сайтка кыргыз тилин үйрөнүү үчүн гана эмес, түрк тилин билген кыргыз жарандары да кирип жаткан кезде, анткени ар бир маалымат эки тилде жарыяланып турат. Men üçün Kırgızça çet dil emez. Мен үчүн кыргыз тили чет тил эмес. Ата-бабалардан бери эле бир тилдүүбүз. Ошондой эле кыргыз туугандардын да түрк тилин билүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мен ошол жакка маалымат киргизгенде эки тилде киргизем. Post bölüşkönde aslını Türkçesini Kırgızçasını жазам. Бүт баардык нерсе. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, New TV. İlk öncelikle videoyu izlediğiniz için size canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kardeşiniz vatanını, ülkesini iyi tanıtmak için burada elinden geleni yapıyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Her şey sizlerin destekleri sayesinde oldu. Bu zamana kadar önümüze koyulan tüm engelleri elimizin tersiyle sizlerle birlikte ittik. İtmeye devam edeceğiz. Bu bizim DNA'mızda, genimizde var diyorum. Sizleri tüm içtenliğimle selamlıyor. Ailenize sağlık, mutluluk, uzun ömürler diliyorum efendim. Sevdiklerinizle birlikte mutlu bir ömür yaşayın diyorum. Ve halen kanalımıza abone olmadıysanız hemen sağ alt taraftan kanalımıza abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Saygılar.